حبايب قلبي عاملين ايه؟ بصوا هنعمل النهارده ايه قطايف. هنشوف هنعمل القطايف دي ازاي. اول حاجه كده معانا هنا عجوه. تمام. العجوه دي بقى هعمل بيها القطايف. معايا هنا طاسه فيها ايه حته سمنه، هنحط فيها ايه العجوه دي ونحطها على النار ونشوف بقى كده نعمل ايه. انا بقى بحطها على النار وافضل اهرسها كده في السمنه لحد ما ايه تتهرس خالص وتبقى عجوه بقى حته واحده على بعضها. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى، بعد ما حطيت لها معلقه سمنه بلدي حطيتها على النار، فضلت بقى اقلب فيها شويه كده حلوين، بقت كلها بصوا بقت كلها قطعه واحده اهي. مش عايزه اقول لكم معلقه السمنه البلدي في العجوه ريحتها عامله ازاي، جميله قوي. هشكلها بقى واعملها ايه كور صغير، بس الاول هحط العسل على النار. كوبايه سكر زي ما ايه كوبايتين عشان انا عايزه العسل تقيل. هنا ايه كوبايتين ميه. انا بقى مش هقلبه، انا هحطه على النار. تمام. ولما السكر يدوب شويه ابتدي بقى اقلبه. العجوه اهي هعمل ايه بقى عشان تبقى جاهزه يعني وتسهل عليا. هعملها كده مش كده بقى كلها بالمنظر مش كده كلها بالمنظر ده. اعمل كل الكميه كلها ولا بصوا بقى انا هنا ايه خلصت اهي، عملتها كده زي ما انتم شايفين. تمام. هجيب بقى القطايف بتاعتي نحط بقى كل واحده. بص يعني اسهل مما تتخيلي، احط كل واحده كده اقفل القطايف ايه زي ما انتم شايفين كده اهي. ممكن تعملي الموضوع ده وتشيليها جاهزه في الفريزر على التحمير على طول. انا ساعات بعمل كده، بس انا قلت اعملها معاكم ايه عشان في ناس كتير مستغربه من القطايف اللي بتبقى بتاع محشيه عجوه. بصوا بيفتكروا ان هي تبقى تقيله ومعسله او لا، تبقى جميله والله وخفيفه مش تقيله خالص. انا جربتها يعني عن تجربه. بصوا نحط بقى ايه تبقى سهله عليا واقفلها بالمنظر ده اهي. واحده صغيره ناخد لها واحده صغيره. بصوا ما تاخدش اي وقت خالص. يعني العجوه هنعملها في سمنه يعني لو مش متفصصه هنفصصها طبعا الاول، بعد كده نعملها في سمنه معلقه سمنه واسيبها على النار شويه كده تاخد وتدي لحد تلاقي ايه هي اتعملت مع بعضها خالص. ونفضل بالمعلقه بقى اهرس فيها بالمعلقه. تمام. بعد بقى ما تخلص خالص سيبها تبرد واقوم عاملاها ايه صوابع زي ما انتم شايفين كده كلها الاول. ده كله بيسهل يعني. واقوم بقى جايبه القطايف بتاعتي. في ناس ما بتحبش المكسرات زي حالتي، انا ما بحبش الحشو والمكسرات، فبحب اعمل كده بقى. بصوا بقى هنا ايه بصوا اهي. تمام. وطبعا في حاجه تاني انا بقى ساعات بعملها كده بقفلها نص قفله. اللي عايز بقى يحشيها شوكولاته يحشيها كريمه يحشيها شوكولاته بيضه اي حاجه. في حشوات كريم جانتيه بتقفل نص قفله كده. يعني مثلا بصوا بجيبها كده وبقفلها من تحت بس لحد النص كده بس، واقليها بالمنظر ده اهي. التانية اهي برضو بقفلها كده وبقليها بقى بالمنظر ده زي بتاعت المحلات. تحشي بقى زي ما انت عايزه كريم جانتيه شوكولاته بيضاء شوكولاته غامقه كل اي حشو وبتحط كده. تمام. تبقى جميله. في ناس بقى اعرف ناس يعني بيعملوها كده نيه ويحشوها كده وياكلوها نيه كده. هي طبعا مستويه يعتبر 3/4 سوا. في ناس بتحب تحشيها كده تحط فيها الحشو تاكلها كده زي ما هي، وبتتباع بره على فكره في المحلات كده. يعني ممكن هي مستويه 3/4 سوا. في ناس بتحبها كده. فهنقليها بقى مع بعض ونشوف هنعمل ايه. حبايبي بصوا انا هنا خلصت القطايف اهي كلها. بصوا لونها دهبي تحفه جميله، ما خدتش وقت خالص. ظبطها. هنا بقى اللي هم هحشيهم ايه هحشيهم شوكولاته. هنشوف هنحشيهم ازاي. انا عندي هنا ايه عندي هنا شوكولاته اي نوع شوكولاته بقى. انا مش هحدد لك بالظبط تجيبي ايه بقى ايه. شوف الحشوه الجميله بتاعتنا محشيه كده بالمنظر ده. انا قافلاها نص. محدش بقى بيحب القطايف المحشيه من جوه، بيحب الشوكولاته. اولادي بيحبوا الشوكولاته عايزه اكلهم القطايف نحشيها كده ايه شوكولاته بيضاء وشوكولاته خضراء عاديه. هي نوع شوكولاته كريم جانتيه
بس كده عملنا بقى ايه القطايف اللي بالشوكولاته، عملنا القطايف اللي ايه بالعجوه. بص بقى عشان بقول لكم حاجه يعني انا بعملها، او يعني اي حد اكيد ممكن يعملها يعني، بس اكيد برضو نظر اي حد ممكن يعملها. لما نعمل حاجه حلوه زي كده نطلع منها كام واحده في طبق زي كده. على يعني فاهمه يعني اي حاجه اي اكل اعمله اطلع منه وجبه وجبتين على قد يعني حاجه صغيره، مش شرط حاجه اوفر يعني كده. اطلع منه طبق زي كده، اغلفه في كيس، اديه مثلا ايه لو عندي بوابه، لو حد انا عارفاه في الشارع غلبان، اي حد انا ماشيه في الشارع ولقيت حد انا باخد معايا طبق زي كده نازله، ممكن اديه لاي حد، بس حد يكون يستاهل. حد بيجي يمسح السلم، يعني الناس دي بتبقى ناس تستاهل. فانا ممكن اعمل طبق زي كده، اي حاجه حلوه اعملها، كنافه، قطايف، اي حاجه هطلع طبق زي ده. مش هقول لك يعني طلعي ايه وجبات طبعا، عشان ايه كل واحد برضو رزقه. فلو انا طلعت كل يوم طبق زي كده، سواء بقى حاجه حلوه، اي حاجه حلوه عملتها، اكل، ممكن لو عملت اكل اغرف طبق رز وعلى حته لحمه، حته فرخه، اي حاجه صغيره، شويه خضار، واحطهم في كيس واطلعهم لحد انا عارفاه كلهم محتاج، فيبقى ثوابه كبير قوي وربنا. فانا هجيب طبق زي كده احط فيه اي حاجه حلوه انا عاملاها، كنافه، قطايف، اي حاجه حلوه انا عاملاها، واحطها في كيس. وزي ما قلت لكم هتلاقي اي حد انا عارفاه ان هو محتاج. ممكن انا عملت مثلا اكل زي ما قلت نطلع وجبه، ممكن وجبتين حسب ظروفك، ممكن تطلعي وجبتين طبقين زي كده كل يوم لله. اي حاجه اعملها ان شاء الله مسقعه، طلعي طبق مسقعه زي كده لحد يكون محتاج. اكيد ممكن تفرق معاه كتير، ممكن انت بالنسبه لك تبقى قليله، بس هي ممكن تفرق معاه هو كتير. وربنا يقدرنا ويقدرك يا رب على فعل الخير. انسان طيب.